pieces yn cans yma, dwi'n gwneud slime bucket challenge a dwi'n nominatio Kai, Noah, CochynPritchard, Math, TeenageSpider, MorgsterJones. Rydych mynd i Action for Kids a rydych chi cael y parc hwnna 5.1 a rwan dwi'n gwneud o. Good luck i fi hyn. Dyma fi'n gwneud slime bucket challenge a chi'n wneud rhyfath. What a boy. Dwi wedi wneud yn hapus. Os wedi gyntaf rhaid hwn, please subscribe i fi. Os yn hoffi fideo yma, please bodio fyny. Newch y link down below. Ta-ta! Gan pieces yn gans.